Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Uyu munsi turi kwa kabiri ni tariki 26 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka wa 2025. Twinjiye makuru rero yo kuri aya masaha n'amakuru araza akugaruka ku bice byiriwemo imirwano hirya no hino, birumvikana ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha ni kwibendera TV, nge nitwa Umukada. Muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira harasiwe umusirikare wa FARDC, akaba amakuru aturuka avuga yuko abari muri uyu mujyi wa Uvira uko ibintu bigaragara ngo nibihe bya nyuma byifatwa y'uyu mujyi wa Uvira. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka akumukwabo ukomeye cyane babereye muri Kibati hano hafi ya Goma. No mu kwabo uremereye kandi uteye ubwoba nyuma yuko ku munsi w'ejo abarwanyi ba FARDC na Wazalendo bageze gukiya bakagaba ibitero hafi mu bice byegereye umujyi wa Goma. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira ahitwa Kavimvira imirwano yikaze yongeye kubura hagati y'abarwanyi b'umutwe wa M23 na basirikare ba FARDC abagera kuri 14 bose bamaze kurasirwa muri iyi mirwano. Uraza kumenya ngo ni bande, ese harimo abarundi, ese harimo Wazalendo, ese harimo abacancuro. Ibi urabimenya. Muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abarwanyi b'umutwe wa M23 bongeye kwisanga mu mirwano ikomeye cyane. Ni mirwano bivuga ko yamaze amasaha 8 yose. Turarebera hamwe iby'imirwano. Muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na Wazalendo bongeye guhangana n'abarwanyi b'umutwe wa M23 bikomeye cyane. Turarebera hamwe iby'iyi mirwano nabyo uko byagenze. Mwese rero nongeye kubaha ikaze muri aya makuru n'amakuru n'ubundi twifuza ko mwagiramo uruhare, ni nayo mpamvu tuba tubahaye ikaze. Hanyuma like hasi aho ngaho yiterekeho, subscribe yiterekeho niba utari wayikora, cyangwa se niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV. Ubundi ibitekerezo byanyu nabyo hasi aho mu bitambutse ku bwinshi, ubundi tugiye tugenda tubisangira, ariko tunabisangiza adukurikira hano mu muryango mugari wa Ibendera TV. Mwese rero ndabashimiye cyane kandi nongeye kubaha ikaze. Mu kanya areka ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese aho udukurikiye muherereye. Reka aya makuru tuyanzikire muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire ko umusirikare yamaze kuraswa, akaba yarasiwe muri uyu mujyi wa Uvira. Umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ngabo zishinzwe umutekano wa komanda sekteri wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo arashwe na Wazalendo ku gicamunsi icyo ku munsi w'ejo nibwo ibi byabaye. Hanyuma uyu munsi bikaba aribwo byamenyekanye ko uyu musirikare yarashwe agahita ashiramo umwuka. Amakuru avuga ko yarashwe ubwo ngo Wazalendo batezaga akavuyo ku Banyamurenge. Ibi ngo byabaye ubwo abaturukaga mu bice binyuranye bigize uyu mujyi wa Uvira, aho n'ubundi ngo bazaga gushyingura umubiri wa Koroneri
Patrick Gisore witabye Imana mu cyumweru gishize azize impanuka y'indege yabereye mu birometero 34 uvuye i Rubutu werekeza Ikisangani mu ntara ya Chopo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aka kavuyo rero katejwe na Wazalendo muri uyu mujyi wa Uvira agahagarika abanyamurenge baturukaga mu bice binyuranye birimo Iruvungi, Ibujumbura mu Burundi no mu bice byo muri uyu mujyi wa Uvira. FARDC yongo yageragezaga kubarwanaho ari nabwo uriya musirikare wo mu barinzi ba komanda secteur wa Uvira yarashwe ahita yitaba Imana ko kanya. Amakuru agira ati aba Wazalendo barashe escort ya General Komanda secteur wa FARDC muri Uvira tayari ubu akaba yapfuye kandi ubwo yaraswaga ngo niyigeze asamba na rimwe ahubwo ngo yahise arangirira aho ngaho. Amakuru rero akavuga yuko nyuma yuko nubundi uyu nguyu arashwe ngo hahise hakorwa umukwabo ukomeye cyane ndetse bikavugwa yuko izi Wazalendo ngo zishobora kuba zamaze gutabwa muri yombi kandi izi igafungwa. Amakuru avuga yuko Wazalendo ngo zimaze gufungwa kugeza ubu tuvugana ngo ziri hagati ya 20 na 50. Amakuru akavuga yuko byanze bikunze ngo abagomba kuza guhanirwa ibijyanye n'ubu bwicanyi bakoreye uyo umusirikare. Kuva umujyi wa Uvira wahungiramo Wazalendo, FDLR n'ingabo za FARDC n'iz'u Burundi nyuma yuko zari zimaze kurushwa imbaraga na Alliance Fleuve Congo na Twirwaneho muri Goma na Bukavu zikahungira muri uyu mujyi wa Uvira. Amakuru avuga yuko n'ubundi akavuyo n'akaduruvayo n'imishamirano bikomeje kuba byinshi. Kugeza ubu ngo nta cyumweru gishira nta bantu bishwe muri uyu mujyi, harimo ngo ubwo bicwa umwe ubundi ukumva ngo hapfuye abarenze babiri, uyu munsi ukumva ngo barashwe na Wazalendo, ejo ukumva ngo barashwe n'abandi bantu, uyu munsi ukumva ngo n'abaturage barashwe, ubundi ukumva ngo ni maneko z'abarwanyi b'umutwe wa 23, ubundi ukumva ngo n'abandi. Mu kwezi kwa kabiri no kwa gatatu muri uyu mwaka 2025 byavuzwe ko mu mujyi wa Uvira hiciwe abantu muri ubwo buryo ngo bari hejuru ya 74 bose. Ibintu rero bikaba byongeye gukomera ndetse bikaba abyateje imihagararo aha muri uyu mujyi wa Uvira. Hagati aho abanyavira bamwe muri bo basaba leta kubaha umutekano kandi ngo mu gihe yananiwe kubikora ikareka ihuriro ya Alliance Fleuve Congo ibarizwamo abarwanyi ba 23 na Twirwaneho rikaza rikayobora rikabaha umutekano urambye. Reka noneho twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire ko Kibati hongeye cyaze habereye umukwabo uremereye cyane ndetse amakuru aturuka hanga avuga yuko abarwanyi b'umutwe wa 23 basatse kugeza ku gusaka no mu maprafo y'inzu, kugeza ku gusaka no mu mabuye ashashe mu mbuga ngo abakoze umusako uteye ubwoba. Amakuru akavuga rero ko iyi gahunda y'umukwabo bayiteguye nyuma yuko n'ubundi ku munsi w'ejo hashize abarwanyi ba Wazalendo na FARDC bongeye kugaba ibitero muri uyu mujyi wa Uvira. Abarwanyi b'umutwe wa 23 kandi mwibuke bavuze yuko uzabagabaho ibitero wese azabona isomo rikomeye cyane ndetse babwira abacanshuro baraha muri
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko mu gihe abatazinze utwangushye twabo ngo bataye mu bihugu byabo nibaramuka bafashwe batazongera kurekurwa nk'uko umujyi wa Goma byagenze, ahubwo ngo bazabanza ahabwe ibihano. Kugeza ubu rero imibare y'ibyavuye muri uyu mukwabo wabereye aha Kibati ntago iratugeraho, ntago turayibona neza, ariko amakuru avuga yuko ngo havumbuwe wazarendo nyinshi, nubwo iyi mibare irambuye tutari twabasha kuyishyikira neza, ndetse tukaba iyo twabonye tukiri kuyinonosera kugira ngo twizere ko koko ari ukuri maze tubibatangarize. Ngibyo rero ibyo twagarukaho n'ubundi aha muri ibi bice barwanya umutwe wa 23 bakaba barakaye bikomeye. Reka atwerekeze nanone mu uruyo umujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa Kavimvira, imirwano yikaze hagati y'abarwanyi ba 23 na FARDC. Abagera kuri 14 batakarije ubuzima muri iyi mirwano. Aba bagera kuri 14 biravuga ko harimo abarundi 4, biravuga yuko harimo wazarendo zigera kuri 4, hanyuma hakaba n'abagera kuri 6 bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC. Ibintu rero bikaba byakomeye cyane, nubwo bivuga ko muri iyi mirwano n'ubundi ngo abaharasiwe n'abasivile, ubwo ngo bahungaga bakaza rero kurasirwa muri iyi mirwano. Amakuru aturuka avuga yuko n'ubundi mu gitondo cyo kuri uyu munsi tariki 26 Kanama muri uyu mwaka 2025 abarwanyi ba FARDC bongeye kugaba ibitero hagana ku isaha y'isa moya n'igice za mu gitondo, ngo bongeye kugaba ibitero ku misozi ya Kavimvira hafi y'umupaka wa Uvira, no kuvuga umupaka uhuza uyu mujyi wa Uvira n'igihugu cy'u Burundi. Abaturage baherereye aha muri ibi bice batanga ubuhamya bavuga ko abasirikare ba FARDC bafatanyije na wazarendo n'igisirikare cy'u Burundi ngo bagabye igitero ku barwanya umutwe wa 23 bigatuma habaho ukurasana gukomeye hagati y'izi impande zombi. Umuturage wo muri ako gace witwa Safari avuga ko imirwano yamaze hafi amasaha 5 mbere yuko n'ubundi FARDC na wazarendo abacika intege bakaza gusubira inyuma, bityo imirwano ikamera nkaho icwedetse. Ubwo ngubwo ingabo z'abarwanya umutwe wa 23 bikaba bivuga yuko muri imirwano bahafatiye imbunda zigera muri n'imbunda zo mu bwoko bworoheje. Ikindi kandi bikavugwa yuko ngo abahafatiye radio cyangwa se ibyombo bigera kuri 3. Izi ni za radio de communication zikoreshwa hagati y'imande zombi mu basirikare bari ku rugamba. Ahangaha rero amakuru akavuga yuko ngo hari n'ibindi bikoresho bahafatiye birimo grenade zitandukanye. Imibare y'agateganyo y'ibyavuye muri rugamba rwiriwe ahangaha ivuga ko abantu bagera kuri 14 barasiwe muri iyi mirwano. Aba rero ngo hakaba harimo n'abasivile, ni mu gihe kandi ngo abandi bagera kuri 21 bakomerekeye muri iyi mirwano, ndetse ngo bakomeretse bikomeye. Muri aba bakomeretse rero hakaba bivugwa yuko ngo harimo abo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ariko ngo hari n'abo ku ruhande rwa 23 nabo abakomerekeye muri iyi mirwano, ndetse bikavugwa yuko ngo ashobora kuba rwose hari n'abacikirije cyangwa se n'abatakaje bimwe mu bice by'imibiri yabo. Kugeza ubu ngubu tuvugana rero amakuru avuga yuko n'ubundi
aha akavimvira n'ubundi umutekano ukomeje kugenda uba mukeya kugeza na n'ubu rero bikaba ngo n'ubundi hakomeje kugenda hagaragara ubwoba butandukanye kandi bukomeye ku baturage abaherereye muri ibi ibice, ndetse bamwe ngo bakaba batangiye gushwekura bagenda aberekeza n'ubundi ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, ariko harimo ngo n'abashatse kugenda bahunga, ariko kugeza ubu kuva muri uyu mujyi wa Uvira ntago birimo korohera abaturage kubera yuko abo ku ruhande rwa leta ya Kongo yo ngo abavumbuye ko hari umuturage ushaka guhunga, hari igihe ngo birangira ibye bitagenze neza. Reka twerekeze muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'umutwe wa M23 biriwe mu mirwano, ni imirwano ikomeye kandi yamaze amasaha agera ku 8 yose mu karere ka Masisi muri sheferi ya Bashari. Imirwano yongeye kubura hagati y'abarwanyi b'umutwe wa M23 na FARDC ifatanyije na Wazalendo. Ni imirwano yongeye kubura iturutse ku mugoroba w'ejo kuwa mbere tariki 25 Kanama muri uyu mwaka ahagana saa 9 z'amanywa mu misozi ya Nyabyondo, nibwo ngo hatangiye kumvikana amasasu menshi kandi y'urufaya. Imirwano rero n'ubundi ngo ikaba yaje gukomeza ndetse ngo ikaba yagejeje isaa 7 z'ijoro, nubwo aya masasu ngo yanyuzagamo akagenda acogora, ubundi bakisuganya abakongera abagakora sharing. Ubwo rero ngo FARDC n'ubundi yongeraga gushaka kurasa ku barwanyi b'umutwe wa M23 ngo igira ngo ibasubize inyuma. Abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo bongeye kubasubiza akora ibitero ndetse no kuri aya masasu babarasagaho, ariko ngo ababasubiza hakoreshejwe imbaraga z'umurengera. Uduce twa Kibati na Nyabyondo, ni Kibabi na Nyabyondo ndetse n'utundi duce turimo imihanda ngo igera kuri 2 ngo bikomeje kugenda bigenzurwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23, ndetse ngo bikaba bivugwa yuko kugeza ubu ngubu abarwanyi b'umutwe wa M23 bongeye gutoragura imbunda zo mu bwoko bwa AK47 n'imbunda zigera kuri 2, bikavugwa yuko rero ngo zatakajwe n'aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru avuga yuko ngo abasirikare bagera kuri 3 ba FARDC baguye muri imirwano n'abandi bagera kuri 2 bo ku ruhande rwa FARDC bagakomereka. Hanyuma kandi ngo ku ruhande rwarwanya umutwe wa M23 naho hapfuye abasirikare bagera kuri 2. Abaturage rero bikaba bivuga ko ngo bahungiye mu misozi yegereye Sake, bavuga ko abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ubundi ngo abazakomeza kubacungira umutekano kuko ngo aribo abafite imbaraga muri ibi bice. Reka twerekeze nanone muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Mwenga cyase ya Mwenga, tubwire ko FARDC na Wazalendo bongeye guhangana n'abarwanyi b'umutwe wa M23 bikomeye cyane mu misozi ya Itobwe muri teritwari ya Mwenga. Amasasu yongeye kumvikana mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri tariki 26 Kanama muri uyu mwaka hagana ku isaha 11 za mu gitondo. Ubwo n'ubundi ingabo za FARDC na Wazalendo zagabwagaho igitero na abarwanyi b'umutwe wa M23. Ku rundi ruhande ariko hari amakuru avuga yuko ngo abarwanyi b'umutwe wa M23 aribo baba bongeye gushotorwa na Wazalendo, bikaza kurangira rero abasubije ibi bitero bari bagabweho ndetse bagakomeza bikarangira
n'ubundi bongeye gukinagiza aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Imirwano yaje gukomereza mu misozi ya Kigogo na Kitutu, aho n'ubundi amasasu yongeye kumvikana kugeza saa 5 za mu gitondo kuri uyu munsi. Nyuma yaho abarwanya umutwe wa 23 n'ubundi baje kongera gusubiza inyuma abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Bikavugwa rero ko n'ubundi kugeza ubu ngo hagikomeje kugenda hakazwa ingamba z'uburinzi bw'umutekano, mu gihe n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo isaha ku isaha n'ubundi ngo bakongera akugaba ibitero kuri abarwanyi b'umutwe wa 23. Umuyobozi w'abaturage bo muri ako gace akaba yatangaje ko aha ngo harasiwe abasirikare benshi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC nabo kuri Wazalendo, ndetse ngo bahasize ubuzima nubwo nta mibare yigeze ijya ahagaragara. Amakuru avuga yuko ahangaha rero ngo abarwanyi b'umutwe wa 23 bamaze kuhashinga imbunda ziremereye, ni mu rwego n'ubundi rwo guhangana n'ibi bitero ku rwego rukomeye cyane. Ngibyo rero ibyo twagarukaho muri aya makuru. Tubashimire cyane mwe mubana natwe, ariko kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Murare neza, mugire ijoro ryiza kandi Imana ibarinde.